Il-Gvern huwa kommess f'investiment ġewwa Marsa Xlokk biex il-poplu tar-reġjun ikollu kwalità tal-ħajja aħjar. Dan se jikkumplimenta tnaqqis kbir tal-emissjonijiet li qed jiġi implementat. Ġewwa Marsa Xlokk se jkollna pjan ta' riġenerazzjoni li se jfisser toroq ġodda, promenade mill-aqwa, regeneration ta' historical sites, car parks u improvement ukoll fiż-żona tal-Magħluqa. Dan se jfisser kwalità aħjar għal residenti kollha. Apparti minn dan kollu se nkunu qed nikkonsultaw ukoll dwar aktar improvements f'din l-area.